ndasuhuza buri muntu wese umwekeye kuri naco yitwa Kanyabwenge TV, ndamusaba gukora subscribe cyane, ndabukunda cyane, mbasaba kwihangana kubwo ikipe yitwa Amavubi yaraye itsinzwe n'ikipe ya Benin igitego kimwe. Yaraye itsinzwe igitego kimwe, Benin itsinda igitego kimwe ku busa bw'ikipe Amavubi. Nihanganisha abantu bose dufana twabishyigikiye ikipe yacu, ariko ni ukwihangana, nta kibazo, bibaho rwose, nta kibazo, kwihangana. Rero turacyayoboye urutonde, reka rero mbanze mbereke highlight y'ukuntu ibintu byagize gute, ukuntu batsinze igihugu cyacu Amavubi. Mbasaba gukora subscribe cyari yitwa Kanyabwenge TV, ndabasaba gukora subscribe, murakoze cyane. Reka turebe iyo highlight, reka tubanze tuyirebe. Okay, dore ukuntu byagenze. Okay, ikipe ya Benin, ikipe y'u Rwanda yarengeje baro, Benin iteramo umupira, umunyabena kuvura baro, Ntwari Fiacre ayikuramo neza cyane. Ntwari Fiacre ukora ko ari umuzamu mwiza cyane. Benin irazamuka itsinda igitego, ariko baracyanga bavuga ko habayemo oruje, baraririye. Noneho Benin muri iyo minota, Benin ihitiza itsinda igitego Benin yatsinze. Nizeye ko buri wese yagize gute, yakibonye. Nihanganisha ikipe y'igihugu Amavubi, ariko mbabwira ngo bakure cyane, barebe ko baduhagarara neza. Kanya ikipe ya Benin itsinda igitego, nguku byagize gute, byagenze. Nihanganisha buri muntu wese ukuntu byagenze, yayikuvuye. Dore igitego ukuntu cyinjiye. Okay, tumaze kureba highlight ukuntu bigenze cyane, aho ikipe y'u Rwanda yatsinzwe igitego kimwe ku busa n'ikipe ya Benin yayitsinze igitego kimwe. Ahangaha tukaba tugiye gusoma ibyanditswe tumaze kurebera highlight. Amavubi yatsinzwe na Benin akomeza kuyobora itsinda ryo gushaka itike y'igikombe cy'isi. Ikipe y'igihugu Amavubi yatsinzwe n'iya Benin igitego kimwe ku busa mu mukino w'umunsi wa gatatu w'amatsinda yo gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026 wabereye kuri stade Felix Houphouët muri Cape Verde kuri uyu wa kane tariki ya 6 Kamena 2024. Muri uyu mukino ibihugu byombi byakiniye hanze kuko nta kibuga cyemewe Benin ifite. Ntwari Fiacre yari yongeye kubanza mu izamu, imbere ye hari Ombolenga Fitina, Ishimwe Emmanuel, Manzi Thierry na Mutsinzi Andre. Mu kibuga hagati hari Ruboneka Steve, Bizimana Djihad, Raphael Yoka na Hakim Sahabu, mu gihe babiri bakinaga basatira izamu ari Mugisha Gilbert na Nshuti Innocent. Benin itangiye umukino iri hejuru, yanyuzagamo igasatira, ndetse byagaragaraga ko irusha u Rwanda imbaraga kugeza ubwo yafunguraga amazamu ku gitego cyinjijwe na Dodo ko ku mupira wari uvuye muri corner yabonetse ku munota wa 36. Haburaga iminota 4 ngo igice cya mbere kirangire. Benin yashoboraga kubona igitego cya kabiri ku mupira wakuweho nabi na Ntwari Fiacre wari wasohotse, agahita afatwa na Dodo. Ku bw'amahirwe Mutsinzi Ange
awukuraho n'umutwe ujya muri corner. Iminota 45 ibanza y'umukino yarangiye u Rwanda rudateye mu izamu, aho imipira ya Imanishimwe Emmanuel na Ombolenga Fitina itabyajwe umusaruro na bagenzi babo, naho ishoti rya Bizimana Djihad rikajya hejuru y'izamu. Mbere y'uko igice cya kabiri gitangira, umutoza Frank Spiritos yakoze impinduka ebyiri ku ruhande rw'Amavubi. Muhire Kevin na Samuel Gilbert basimbura Hakim Sahab na Lefebvre mu buryo bukomeye bwabonetse muri iyi minota 45 ya nyuma. Harimo umupira wakubiswe igiti cy'izamu wa Junior ndetse n'uburyo bwahushijwe na Manzi Thierry wakinishije umutwe ku munota wa 74. Mu zindi mpinduka zabaye ku ruhande rw'u Rwanda, naho Rubanguka Steve yasimbuwe na Mugisha Bonne ku munota wa 37. Mugisha Gilbert asimburwa na George Kwizera ku munota wa 22, naho Gitego Alpha asimburwa na Nshuti Innocent ku munota wa 85. Amavubi yasatiye mu minota ya nyuma, ariko nta buryo bukomeye bugana mu izamu yabonye, kuko yazitewe n'ubwigarigizi bwa Benin bwari buhagaze neza. Nubwo rwatsinzwe, u Rwanda rwakomeje kuyobora itsinda C n'amanota 4 runganya na Benin, mu gihe Afurika y'Epfo ari iya gatatu n'amanota 3 imbere ya Nigeria. Lesotho na Zimbabwe bifite amanota 2. Ku wa gatanu, Nigeria izakira Afurika y'Epfo, naho Zimbabwe ikine na Lesotho. N'umukino kandi wa mbere u Rwanda rutsinzwe, ndetse n'igitego cya mbere rwinjijwe kuva rutangiye gutozwa na Frank Spiritos mu Gushyingo 2023. Ikipe y'igihugu Amavubi igomba guhita yerekeza i Douala muri Afurika y'Epfo, aho izakirwa na Lesotho mu mukino w'umunsi wa 4 uzaba tariki 11 Kamena 2024. Kamena nibwo ku itariki 11 nibwo hazaba iyo match. Ikipe y'igihugu Amavubi iririmba indirimbo yubahiriza igihugu. Ku hano byose byagiye bigenda gute, ukuntu byagiye bigenda mubona Bizimana Djihad, murabona amafoto ukuntu byagiye bigira gute bigenda. Ni ukwihangana. Ndabashimiye abantu bose twari turi kurebana iki kiganiro. Ndabasaba gukora subscribe. Imana yabaha umugisha. Murakoze cyane, nimumfashe dukore subscribe. Nitwa Kanyarwenya TV, tugomba kugira aba subscribers 1000 tugakora monetize. Yes, icyo kintu mbasabye ni mukore sub, tukuza subscribers 1000 dukore monetize. Murakoze cyane. Thank you. Kore like, comment, share. Murakoze cyane. Subscribe. Murakoze cyane.